Pozdrav se ljudi, moje mene se pitao vršovni klip. Danas testiramo Google Chromecast 2. I hajdemo da počnemo. I evo ga Google Chromecast. Dakle, ova je kutija, ona je u žuto-zelenoj boji. I da, sada ćemo je otvoriti. Kao što možete vidjeti, ovdje su pusta. Treba vam monitor ili televizor. Treba će vam telefon, internet i adapter koji ćete uključiti u sam uređaj da bi vam radio. Ok, znači sad dobro. I evo ga sam uređaj. Dakle, da kutija nije nešto specijalno, dobro. I evo ga adapter, samo sekund. Aha, da, ovdje se mora otvoriti. Samo neću da... I evo ga Chromecast, dakle da ovo vam je HDMI kabel koji ćete preključiti u monitoru ili televizoru, čemu već. Ovo vam je adapter od 5V koji vam napaja ovo. I da, sad ćemo uključiti u monitor da vidimo kako radi. Da bi nam radio Google Chromecast treba da instalirate aplikaciju Google Home. Ok, kad otvorite, idete get started. Ja sam na YouTube, sad ćemo da zakačimo Google Chromecast. Vidite ovo dugme pored mikrofona, kliknemo tu i idemo na ovo. I sad čekamo da se pojavi ovdje. Sad ući ćemo na pesmu i samo kliknemo play. Sad čekamo par sekundi. I da, evo ga, možemo pojačati. I evo kao što vidite radi. Bombs or Vagana, whichever will it be? Set the fuck down, please, Aries, I'm here to spill the real tea. You're trying to dethrone me from spot on number one, but you in the air you lose, so best think you haven't won. When I'm through with you, we're gonna be completely... I loš kvalitet, tako da, super. Ok, ako kliknete na video, izaći će vam play, ili ovo da dodate drugi video. Evo, kliknut ću ovdje i da, kad se završi ovaj video, onda će se pustiti druga muzika, na primjer. Evo, ovo mi je ostalo od prije. I imate ovu muziku. Mislim video. Ok. I sada smo na HBO Go aplikaciji i da, i ona ima isto to da se konekte preko Chromecasta, dakle da, evo. Na primjer, sad sam ušao, nemam pojma šta je ovo, ali ajde. I da, evo, sad možete bilo što da pustite. Još aplikacije koje se mogu povezati sa Google Chromecastom. Ovdje imamo Deezer i TuneIn. Dakle, da ućemo na TuneIn. I da, evo vidite, kliknut ćemo isto ovdje i ovdje. I onda će imati ovo kao. I onda će se tu isto povezati i sa... Evo, pustilo se automatski. Malo ćemo smanjiti. I da, to je to. I zadovoljan sam sa slikom i zvukom, dakle da, jako se praktuje sa telefona na Chromecast, jako je dobar zvuk i video, dakle da, ovo je u HD-u, dakle super, ja sam zadovoljan s ovime. I eto, vidjeli ste, Chromecast radi, možete otići na bilo koji sajt koji ima video i kliknite na ono da uđete na Google Chromecast i pustite video. I da, radit će na bilo kakve aplikaciji koja ima video. I to je to. I evo su utisci. Ok, ovaj uređaj je mnogo dobro stlačice, znači mnogo dobro radi. Ali, dobro. Iskreno oduševio me kvalitet slike, da. Ali ovo je mnogo skupo za Srbiju, mislim, nemaju svi para ovo da kupe, košta ono 6000 dinara. Ali dobro, za ove pare i nije loše, dakle da, okej.
I to bi bilo to što se tiče ovog videa i hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ostavite like i subscribe i pozdrav!